Musiaisane na ukethia na utho chandeni wa kilungu cha Thambalala muthenani wa umundi ni kilungu kila ikukia kila wathandha tukwambia saa ili na miongo ina cia wiyo thini wa TV ya kwilevata na ovyo ya Mutongo TV ngwatani ya mukamba na endi ndio kuthocha na moko ile musiaisia kuma yu tukavikie kutamba nyingi na muthia wa kilungu kitu tukavikie kutungia miatuka ile ndino wa mitwano ito ndino wa misi ito ndini ya kweyani kwa sena sito na endi ni kwate musiaisia na ukuvikia na kutetheka tuivikia na kumina kilungu nyini cha Veronica Siombua naomba tiende ni wa mitandao yonde amekumuka nileta Veronica Siombua wili na tukwatie Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV/FM official utuma ni mukuvi na tumekuwa namba ili 3 kenda imwe 5 ili 3 kenda imwe 5 mundu reverend yes chumake iliara chumwa kikiseo twina Itumi cionthe cia utungia Ngai muviana kumuthaitha mbua yuwite kikolio na indi twina wathimo mwingi wa Ngai kana si Yesu no ndangiite na ngo yakwa ni kumwenda mwiyai na indi ngitungia Ngai muviana nundu wa wia mwingi ula utunengete na muno kwisila Thambalala ba Mutongo TV na ndu mangai alanga yutukomanite na moto matethie chumani chungomanie nandu ai kimuno maikwita Thambalala no mambo na hallelujah maivita Thambalala na nengi ningutungia Ngai muvea ve mwana ke ukwitwa Jose ni wa jeshi ni thalamu yes ambiye ni kwetengethia ambiye tukunite wia museo na onde ala tukomanie na mwaki na Dennis tiyo imwe kuma saa kunangia ingi ala mokie ambiye ndukethie mwitu akusombua kwa ndo asengethisia mashambiki maitu na indi tuimatungia muvea nundu wa kunyuva Thambalala itwike bandu ba kutethekea measia ni matethekete muno na nengi twina muvea kwa Ngai na nundu wa kuonthe kula niendie mawumba no ninashukuru Mungu kwa wote walinialika Kitui sides ya Mananja uko kote Ngai na muathime na indi ti karibu musiaisia waitu tutambania imwe ojingi thini wa program kana kibindi ni kitu cha Thambalala pala tu Thambalala cia maundu onthe tuikutethesia kwa kamusi waku kweyasiana tuitungia mialika thini wa ndu cia mitwano kwa karibu sana musiaisia waitu tukwendete muno na Ngai yakwendete pyu amen yes nende paisindo sita wa black spots in marriage ndi kwenda tuinene kana Itumi cia Mathina Mutwaanoni Itumi cia Mathina Mutwaanoni nundu mundu no ikala ukethia Mutwaanoni na ndesi uthina gwe wiba aikala mundu ayesa utiana na mume wake kana munyanya eme kudatea na ithia mukulia mwatianie niki saithie kuya ona ndisi ni chao cha tumia rutiana asante nundu wa isomo iseo actually andu ingi makula cia niki tuthina na cia nthini wa mitwano na otondo twithito tukinena bandi kana kui mutwano ute black spot ute kindu kituma mutwano uthina ukithia ni mwathina ni cie na ndu isi muthina ni acia ki na mwatwanie mwendanite actually mweta na masietwa onthe mundu akolile skulu atwawe na mwana ke alewa nyinya netha iwa mwitu katwaenganya asia usunda droid onangi mabanga kabame wethe menda kwijita na kunywa ndawa nundu asia usuni wenko yakwa yendete nenda kwasia musiaisia witu mutwano waku no ketha wisilite mathinani tuna usungio umunthi niki mathina mekuka nthini wa mutwano nikenda na kuwisisia nisibe kindu kita evaluation we evaluate no kethi wa mathina aya referent grace ena Siombua mekueta no mamatumite mathina na ndiasia kwenda kwa Ngai nthini wa marriage ni kutania mutwano andu aingi makitite kumeanisia angi mekala Mutwaanoni nundu wasiana mekala Mutwaanoni nundu besiru siuma condition mekale nthini wa mutwano noka kulia number ilanene it's like 80% they don't enjoy their marriages regret nima kanewa space makewa yutani siai na ini mami no tani zakilo mananyube mundu wo mutwa ni andwa nini manyuba alama nama amasio kialamo nundu ni asia kwenda kwa Ngai ni kutania mutwano ibukuni ya mutabania kilungu chake enda na muso wake enda yasia tania muka waku wa utho ula wendete mithenya yaku yonthe
ya thayu waku ko kwenda kwa Ngai ni kutania mutwano na Ngai asia ti ucio mundu kwikala weka ni mumbia mutethesia umwailite ko nginena nienda kwasia ati mubango wa Ngai ti wikale ukia mutwanoni ti wikale uikulia kekaninese ti with what uya ti mutindie kau ti mutindie tata kwenda kwa Ngai thini wa mutwano ni andu matanie mutwano na maitha Ngai na mutwano ti wa kwiyumewa mutwano ni wa kutania indi satani ni wothie this Ngai witui ni Ngai wa patterns order and systems our God is God of systems order and even plans patterns indi satani ni wenda kwananga kiu ko umetwano jitu yanangika nundu kwi mahoda na systems na patterns cia Ngai tutatie thina umwe ula wetae thina nthini wa mutwano ni mwao witawa kutwa mundu kana kutwa ni mundu mwina beliefs different mwina faith different mwisilite mzia sikibadukani mute wokite in the same line kana in the same way kwangelekanyo kutwa mundu mwima kibadhukanyo cha mwikio we wimutangiye nola wa utwati cha timutangiye we wa kanisa watu hawa ni mundu ute wa kanisa kana watu hawa ni mundu mwetu nthini wa mikio jikibadhukanyo kwangelekanyo kwi makanisa meta wa ma Pentecostal churches byangi meta wa ma mainland autono ene makanisa mokosu ni maeta kibadhukanyo nthini wa marriage kwangelekanyo mundu ni wa kanisa sia Pentecostals izo makanisa kano mainland churches ba KIC ABC na yu mundu wokosu aisho katwa mundu wa 70 Adventist kana atwa ni mundu wa Jehovah's Witness kana mundu usu atwae mundu muoi kana utwae mundu utesingai wa lumonati na nginena na kumusiaisia ni kuyati mutwano ndubindu wa mundu andu ingi ni ma pretend that is hypocrisy nundu enda mwitu muna aibanga nukutangiwa indi nundu atangiwa nundu wakitumi chu akabika bandu utangiwa kole ilo kukwata kilo kwenda nde ukola tuwe kunena na ulo kwibaania ndu siju andu aingi memusi siana singi simusi na andu mamu ikanoma siaisi nundu nesi kuthi andu mamu ikaingi ni masiaisi ndu kasoanie kana watu wani mundu uyu akabinduka nutonyo kukenga kabinduka kana ka ukenga ngekala kana kambia kuthi kanisa ni ubungu ethi wo watu wani mulei ndi Paulo wanenie na Korintho kilungu cha 3 na muswaye kumbe asia mutikova ni we isio kilimwe na alama Paulo ni wese akulia Yehova Yesu Ngai wito mwamba mwao na satani akulia kithembe ochangai kimwamba mwao na kithembe ochambali ku mutwano nuthina niki jila wo kila wasisia wanake wasisia ndo kamwili tukekite kamulu tulokatonyetwe nesa na nduko sisia mundu aetwe nthini wa misingine ya muthemba mwao nundu ketete nthini wa mitwano nundu mundu aiwe in a different foundation na jube binya kumubindwa nundu ni wa mutwano chikimwe mayaku yai maitwa pastor mboye na toye kibeti ni wa Catholic na nikitatita twende Catholic ni cheke na kwanza ni cha kolile je kanisa aya mundu ngoko kuya nye ni mutangiye nini nena na ithiomo nusu etwe ni beba na pastor ndethie nina atoye mundu wa Jehovah's Witness nina atoa mundu wa 70 Adventist na we kwanza kweti ombeani maimo nundu ndekuelewa we ni wamanyiwe misingine bandusi ithie pa atwe that neutral tukwasia kanisa na ni yoseo lakini ni tukwasia Ngai ni musiona kutangiwa ni kuseo lakini andu majiyiwe misingine yikibadhukanyo na mali kama Mutwaanoni ndwithi ya mutwano wina thina just ya makanilio kana mbokulio kindu reverend ye so you kanga mundu etha ti mutangi akatwawa ni mundu te mutangi kuyaitwa ni mundu uitwa mundu wa kanisa na weti wa kanisa mwitwa kwa siombua waweta chawo nikabawe etha ndu isingai ninonete andu matesi Ngai
manthi tu wandu mekala athanju mundu akakwata muka wake makaenda mbaa makanywa na maitioka and they're very much enjoying life and they have no issues maina thina ona vanini kwanza kwi andu manthi aingi matani ya mutwano na maratiana Mutwaanoni na matatiana mitwana kwanza matanyana mundu ukethia mutumia nuwe ti wa Ngai na ti wa kanisa lakini waniwe ni muka wake lakini muka wake ni wa muyani no kama iwe mwita baby imwete masuva maikundi ya kunyumba na mo maina stress na maina thina nundu usuni whether you atwaye mundu wa level ya kuna class chako you anake bayasi this is not my type you elangu asia it's not your type it's when you are born again kutwa wone mundu temutangie kutwa ni mundu wa lumunati kutwa ni mundu wosie maimu nundu wimone na nkali nundu wimona ena maundu manene muno uyasia andwae na mundu usuni wisini wa wimone nda akuna pale mutashikania mwenda nao banini lakini mwatwana ukesa kwithia ni thina thina longi wetae windini wa mutwano tuma mutwano uthina na withi wana thina kana a black spot langu weta black spot in maundu aitha ni wejithia mutwano ni wokosu manidi ya mumo mwingi wa Ngai manidi ya utethio mwingi wa Ngai manidi ya women's and there are things that will never change you'll need to manage ukanidi nundu weni wanyuvie wanyuvie muthengi nisi ni nenete na maitu matinda aba mangu nite simwe ikwe Pastor Mboye muse wakwa ni muthengi muno eka na mukolia we au twaye aili ata tio wanyusa bas ni ulichagua your wife your choice your husband your choice and you need just to manage no jeki ya Ngai ndi Ngai okwa mumo wake no tonya kumubindua lakini ti andu ainge mabinduka atio Ngai ai mabindua they no longer ni witawa historical lineages kana ile tosieta madhabau mafamilia kana iumo siava ukithia be kindu kinthi ni wa musini uyu wasisia usuwe wasisia nyinya wasisia onosuwe wanaku it's like ni kindu kilita kiatianite kwangelekanyo andu matwa ibeti nyingi mwitu watu wane mwanake nethe wo mwanake ibetile kana itatu no mae eibeti jugo katindi ya thina witu ya tukuboye mume wakwa ni wosiwe ni kibeti kaba kamweka indi watu achakeli na yuba ile kwata reverend pale kwata zitiwe ngwasia tuikwatie kunena nikenda mundu asisia ni thina lo thina nimo na kila wailete wani weyithia wina that kind of lineage historical kindu kiende we need ya kindu kitawa the reference and prayer and setting your family apart witenganishe na madhabahu wasu wikwendini wa ukauti usu nundu wae makwikwa ukauti ni usu ukatindi ya thina na mweme utingenda actually when ukwendete ninesie kwithia mwitu wakwa siombua au mela wona ame na mibango ya kando tikwenda kwa ona tiati ni mamenete ibetisho kwanza withi akibeti chake nukikitata nuchendete muno lakini ajisa kwiyithia ona mundu mukongi ajithia no shua mwenda ajithia bado nukwendongi it is like kuna altars madhabahu zinafuatilia hiyo familia umae ailiu kana musie we watilikile ti broke zita wata musi mutani ni utengwatanio utengwatianio musiwatanisie ukithia mutumia na yeu mama nimekiata ni matanisi musi like pandu mundu umite bandu asei mate bandu bamwe musi kana kayeto ni musi yumwe eka ona ndio maanisha tu no meka yetu lakini nienda kumulika kicha broken marriage a broken marriage katambo kwato thomo musese katambo kwato utandithia tisokethia tu kwendea na kilungu kitu twende na kumana mathina ala malika Mutwaanoni tu kana maundu ala wayithia nthini wa mutwano ubwau undu utona kwika nikenda withia mutwano wakunwa bikia na utania musese na udhocha ingi twende na kuendea na kilungu kitu ni kilungu cha keli ndini wa kilungu cha Thambalala vala tende na kunense mathina la maithandi ni wa Mutwaano yitu na indi maimosi wa matuma andu matiana ndini wa Mutwaano na indi te tunaona undu umwe ni andu kwithi wa mena ndini kana me mamwikio
tofauti etha we wa kanisa no ngiti wa kanisa kana onge asia kuingai na ende no wa twende na kunene ni sia point ya keli ila ni mundu umite musini wina sindu siku sanite kana kwena altars alani madhabau maya wa kwa kinao ithi ya mwana gwa u na isiku make magwa u na ni tende na kunena ni sia sindu isu ni kana tumane yo we ila ni wa mutwano gwa u kana etho sia itwe musini ugwa u wa ile ni kwikata mwana kwa simbwa titu na nena broken marriage watu wa mwitu na nyinyane the nimekia ni matwanite lakini ni matanisi that is an altar na it's like mapuma kuma ibuja kuma wisagwithe tha mamabu ola mwai ya bichamye yitatu eyuma na jukitha akiliu ila watu wa mwitu from such a family kana we mwana ke umite from such a family kikila sia mwabikie bale ithe nyuma atanisi o katumi katebo muiona ni mwatanisia na ndwithi it's like iyo munangangana kukaa katika ndoa ukwetie kungangana ndini wa mutwaanoni nundu mitwano ya simenyu ya wa no mutwano wa mai wa kuyama actually icho kibini antifaisi ya anake kana yetu ila meumanda mutwano meumanda life partner please ekayuko mania town enda musi usisi uswe ailiata usisi nyinya mekala hata nethe nikendo manyekini kiveti na ileta kukitwa akikale kanetha no chenda muno umanyebe mabeba you fight na mo pe madaba fight na mo nundu edhiwa aumite such a family manya mutwano waku wabikapana ukekalo kana uthi withie pe kindu kili aka ni mo mezi ya thini wa musiusu ilo kaenda withie mundu muka ni we uikalile mume kandika semusi kaili utakasisibe tamuye ende ninya kwanza ni kusema ndini wa musiusu kwanza withi ya kule etha inena wamba hata we ithaipindia yani ndwithi ya we mithende kindu nena you whether watu akibeticha that family jua one day utakuwa like huyo mzee we onetha unena hata onetha waiyita hata not unless mutahanishie muthenyomo mundu mukawaku atwa akethiwa ailie nyinya kana akethiwa ailie usuwe ni wokasema musiusu nundu aewe in such a family kana utwane musie with Ituma musiusu maitwawa yusuwe misi andu matatwawa Minzioka and one then masiokie ona anti make maitwawa ona soso no wasiokie wendo na musi ndo twana kano kithia au mema musiosu maitwana kwa mema tatwana mundu akibicha miaka miongwena kwa kangu kuolia umbithukise wina miaka miongwena shwali na wi mwana kena ndo atwana yu mundu usu yeteleteke wibika se miaka 50 wetwana miaka 50 wisia kana kaili standard 1 nduketha wakoyi bisibe miaka mundu wailete kutala actually ukethia nwe kama sabu yese na twana mwana wakwa aibicha miaka 18 nyengethi wanakwa ni miaka yana tukatwa kibetiwize kwithia wibicha miaka yana nigo kibeti na gucha gukana kakala ku komina form 4 wibicha miaka 70 nigo komina form 4 ni wendi retire ani kwa ndo mo kozo kithia mekala maisi kuivanga thayuni inakwanga ni madhabau si kupenda kwao mundu kamukulia kwa andesi ni chao kana atwake betikezi kalamu si ni waume ingi matatwanite ila watu hawa kana watu wana ndini wa musiusu manya that is a black spot na musi waku ukethia wana mathina maingi makwenda kutanisia point ile ngi ya katatu ni single parenting ila mwana kwa ungweta wasi a single mother kana kwewa ni museyumwe kwewa ni musiayumwe nienda kumutabia nesa nyenti against anybody bisi kila sema wanena ala single mothers mundu ayambia ayona to malikela no nyenti kulikilela nini nenge tenda ya pure single mothers actually they really try kusomethia mwana amine form 4 and college and you are a single mother na amati single yani tinkenda yo kutwika single walingangana kwa ndoa na nundu wa maundu wangu etie kuweta mutwano weka hata waema lakini nenda kwasia ni wa affect ya isiana
Mutwaano wa a single mother nundu mothers ni makothanga muno me single mayasiana asema kila cia mukama thima itwangi ndwithi abeo nyinya ti atumia aingi mayasiana siomeoka lakini a mama ni maya lakini nenda kwa ati this is a black spot ila watu wa mwitwe etwe ni nyinya eweka nditikelelia kana uldele lakini nikite research na ngasisia na ngona na bebani ngasisia bebani siana ila sia iwe ni nyinya eweka si thana problem asikwangi balanced mwana wa iwe ni nyande thae balanced mwana utaithwa na kila tukita father figure father figure ni say father figure ni mutumia kwithwa ebo nundu mutumia ila wethi wa enthini wa musi ni wa bata muno aetae balance nthini wa mwana mutumia aetae order aetae self discipline aetae character ila mundu ume wi musi aetae character aetae discipline aetae order nthini wa musi wa mundu muka mwana kwa ndu yoda kila mundu eka undu kwikara unokwenda enuka ilo kwenda kila mundu anena ulo kwenda aya undu kai wombie mundu ume ona mundu ume akaema kokita ni wombiwe emutongoi anengwa very tough face mundu ume ona kausisio una very tough eyes au siaitie o wiwa mundu ume pekindu anengiwe ninga inundu ninga ya mumbite kwitha emutongoi na jila wekala na siana siake siana nuchukuru anda dini wabiko yona siana ni siabindia iyeka kunena what is that na idenda na amia si mekata nabilie indi ni mabi na maibindia onde nundu be kindu kitreya wako instili wanthini wasiana nundu ithe wia wake ni wakwete that discipline uthi wake munyuka wake even the voice mundu ume unakauka ume manena mundu ume musi lakini mundu ume anengiwe a voice which is broken voice ya kutungi ya mwana nundu indeto father mu if every maniasia bring forth mkwe ya mwana ku-initiate ku-influence kwa ya mwana in all discipline asia imama mbithukese inesa nikenda mwikeso tuma family ngithina manyisia siana kana ithe woni walitaune wandaya mundu wonthe ulota nenga ithe ndaya no tae wanithe ona movisi ni ethina mundu wonthe ulotae wanithe ona maskulu ni siana nyingi le sieka strike mabinda alama ingi ndikwasia mwasia ayaisie lakini enda weke research ni siana itae wana father figure kana kata manyigwa keep quiet pindi ya tata ni woka koma tata ni weke ata ni woka zale uosu ndikwenda noja kakaya kate kwenda malu kitandela wende deba rudi akasioka mwana osu uta instiliwa such a discipline ethi na mwana osu be school and kwa wiyani mundu wakibuthia na we so twa mwitu wokosu wa iwe atamanyiwa stop what you are doing mundu mukosu no control ya mundu muka utae wanithe binya muno ku control wanthini wa family nasia iye maanisha father etae kindukita wa skills and wisdom in the child eti maanisha father a trainer actually a father is a trainer mother is not a trainer mother is a teacher mama ni mwalimu mama ni molder ni organizer a teacher lakini the father is the trainer na mwana ni wendete ku train and they train in the hard way sio mbua mwana kwa mwitu la wae wakatikati wa mwana na enethe mwitu su ethae museo muno ethae museo a training ya what the hard way nyejuni nenete with the experience na iwe ni mundu ome na tata yabo na mami yabo mu train ya ukeza kwithia you are trained na ndwe sia umemanyitha mete mete ino na brother witutu ethita jukuite muno ayaitu ni chakewone muyamba okuangwa na ndi ukulia na ndi utelema ni mwakuangwa ni kiwingi mubichabaya aisemba imwetana that hard way
jitha jinseo muno kwa mwana na jimanyisya kumisya maundu mebinya mundu utae wanithe ndesi kumisya maundu mebinya chikutumi yumwaitwa mwana wa single mother kila siabulu ni akaya Nitaenda kuambia mama. Nitaambia mama. Ayasa simu lakini with fathers that nonsense haikuangi. Father ichimaniasha odd with ants. Then we squad with ants. Na kila kingi equip na cha mwiso atrinia mwana atrinia ibise kana mwitu. Nikenda one day they reign together. Niwitha esi mwana omuthe nyomwe aketha mutongoi na nundu akethwa mutongoi I need to train this child nikenda ndongo etie baya nisi tunema nsiobo wa family twasya mundu akatia ithe na nyinya twasya kutia ni kumala museubya usumbi ungi wenyu withie uya no usumbi withie nyu no usumbi nundu ma usumbi eli majikala abandu niwe majikala panduni pamwe zamba ile ijekala panduni pamwe it is like Joseph father of Jesus ula waithe wake okuyo luandi Joseph watu aitemeli he was a carpenter na actually a carpenter yimanisha aseuviasia mwana wake destiny yani fathers mekaati fashion ya destiny ya mwana they fashion their destinies kuni wokitu bingunena mundu utaetwe ni the mwitu utanae wanithe akamaniwa discipline mwana uswe thaethina ona mwana kenake waiwe ni nyinya ndwisi mwana ke aiwa ni nyinya withia keanu niketiwa mundu ume ngania ndatabwa mutuku ndatabwa ju mwanake na nuni bear witness musiaise wakwa sisia mweme whether aiwe ni nyinya eweka mundu ume sunda tabika na nda correctiwa nundu amanyiwe kuma munini we mundu ume nuwe mundu ume musyoyo na amunenga kwitha ne utawe father figure ndini wa family na kane wakate machua kuka mwana kuka harden ya wani nyinya na kithia kaidaduse ka bichind teenage ndwithi ene unyanda kata ndakadabya akaya akasoka keka nini na kaibika teenage kaimwe kibetikio na kundu kandabye ona gune wa emiwe ni thayo ku mundu ume wokosu etha na thina that is a black spot na thought twaitwe ni mundu wokosu you need extra grace. Wow, naende ile ndatika situ yathela mwayithela mituki ndatika situ yathela tari musese mundu kwache ba naende no musese ati nene ayulua maethi ya wanthi wa mitwano naende undu ambeta kwata kana ni kwithwa mutema mwikio umwe chakeli ni kuma mundu umite ndini wa family I break it ina halters ina history some history ya kutiana siondo sio siatianite ndini wa mitwano na yakatatu nitaona ni umite kwa family ya weyetu ni musei umwe kaleta wa single parenting naindi kwathanda tukite musese kwenda ni kwanga tukaendese isomo yu nikenda tumane moni mathina meba mekumira ndini wa mitwano ituna ni chauki kyo thothete nikenda withie ni wa mana yo ndini wa mutwano waku ni chauki itha kieta thina kikatuma we utinda we manitwe na musee waku kana kibeti chaku naende ngai aituteria muno reverend re museisia mundu kwate kwa mituki asante sana museisia waitunga inako athime tukwendete muno uyeta wa reverend Grace Kalama ni bya mama imbi andaba na sia mituki I number mituki senesa wenda kumbona nutonya ngoni ya simu namba imwe lo tonya ngoni anayo ni 0717292812 namba ila ingi ni 07330304 bite kwaku bite seminar wethi wana thina ndukeyi tuketafadhali ndukanyunda wandu keyuwa ona ndukatani sie musi waku ambo mbita tusisie thina ni mwao nundu nini singai mumone wake nutonya ututethia musi waku kapoa ngai na kwathime na ikwikanesa na indi muno ni ngai niwe waka nyumba na keka waka alama kamateria uya mana ninkuboya na ngai nukukwikanesa twikie bamwe kuna simu tuma message and tutaomba pamoja. God bless you na ujithi wanachuma kiseo.
Naine musiaise uri votavika muthia kilungu kito tuko maneo ni thini wa kilungu cha twathimwe tukavikie kutava thimo timwe kwambia saa ile na miongo ili cia kiokoni nginya mwendoni wa saa 7 tiwanesa na ili wanakiwio cha kwaila.